Pozdrav svima! Ovoga puta za vas smo spremili od Xiaomi-evog sub-brenda Poco, novi model, a to je M3. Ono što je najzanimljivija stvar je kod njega 6000 mAh baterije, kao i još neke stvari koje ćete naravno vidjeti u nastavku recenzije. Pa hajde da vidimo kako će se ponašati. Što se tiče dizajna, sa prednje strane primećujemo dot drop ekran veličine 6,53 inča, koji je obezbeđen sa Corning Gorilla Glass 3 zaštitom, a preko ekrana je fabrički zalepljena zaštitna folija. Na samom vrhu se nalazi prednja kamera, a tu se odmah primećuje i zvučnik za razgovor. Za sve koji se pitate da li Poco M3 posjeduje LED notifikaciju, morat ćemo da vas razočaramo, jer ovaj telefon to nema. Ivice su poprilično tanke, dok je donji deo nešto deblji, ali sve je to ono što smo viđali i kod većine do sada. Međutim, ono što nismo videli jeste da je Poco ovoga puta zadnji deo telefona napravio tako da ga je lako razlikovati od ostalih, a to je svakako za pohvalu. Za to je zaslužen malo drugačiji pristup samom dizajnu, gde su se zaista potrudili da standardni oblik izbočine za kameru bude produžen staklom, te se na njenom kraju lepo primećuje Poco logo. Sa ovakvim izgledom definitivno ćete privući pažnju svih oko vas. Kada smo već kod kamera, tu se nalaze 3 kamere, ostatak leđa je napravljen od polikarbonata, što je uvijek bila lepa reč za plastiku. Ali to ovom telefonu zaista ne smeta, jer mu završna obrada u vidu veštačke kože daje dodatni šmek, a i nije magnet za otiske prstiju kao kod staklenih modela. Treba napomenuti da ovaj telefon ne posjeduje nikakvu otpornost na prašinu i vodu. Leđa i okvir telefona su napravljeni iz jednog dela, tako da je zadnji deo blago zakraljen prema ekranu. Sa leve strane primećujemo fiokicu za 2 SIM kartice i memorijsku karticu. Sa gornje strane imamo zvučnik, infrared blaster, 3,5 mm jack i mikrofon. Desna strana posjeduje tipke za regulaciju jačine zvuka i dugme za gašenje i paljenje ekrana, odnosno telefona, koje posjeduje na sebi i optički čitač otiska prstiju. Sa donje strane možemo naći još jedan mikrofon, tip C konektor i još jedan zvučnik. Sam optički čitač otisaka prsta radi sasvim korektno. Nije najbrži, ali se svakako ne bunimo. Za sve koji žele da telefon uključavaju pomoću skeniranja lica, i to je omogućeno. Sve to radi kao što smo očekivali i to bez mana. Sa hardverske strane, Poco M3 zaista nudi dobru sirovu snagu za svoj cenovni razred. Pokreće ga Snapdragon 662, nastavljamo u procesu izrade od 11 nanometara. Za njegovu startnost zadužen je 8-jezgrani procesor čija 4 velika jezgra radi na 2 GHz, dok su ostala 4 štedljiva na 1,8. Grafički čip je Adreno 610 koji se u praksi pokazao kao dovoljno dobar za pokretanje većinu poznatih igara, ali naravno ne očekujte da će vam Asphalt 9 ili recimo multiplayer igra kao što je Fortnite raditi bez zastekivanja. Jednostavno su to naslovi za hardverski brže telefone. Kroz recenziju ćemo svakako puštati više naslova igara da podelimo naše iskustvo sa Poco M3 na tom polju kako biste i sami došli do što realnijeg mišljenja. Verzija koju smo mi dobili na testiranje dolazi sa 4 GB LPDDR4X RAM memorije i veoma brzom internom memorijom UFS 2.2 od 128 GB. Također postoji varijanta i sa 64 GB, ali i ona UFS 2.1 koja je opet brža nego MMC 5.1, a nju smo zatekli u svim Samsungovim telefonima ove cenovne klase, pa čak i kod nešto skupljih modela. Proširenje memorije je podržano putem microSD kartice, maksimalno do 512 GB, a Poco M3 ima i odvojeno mesto za tu svrhu, pa ćete i dalje moći da imate 2 aktivne SIM kartice pored proširenja memorije, što je postalo retkost. To zaista je za svaku pohvalu, naročito ako se uzme u obzir da postoje telefoni bez mogućnosti proširenja memorije ili one druge varijante sa hibridnim slotom gdje birate između 2 SIM kartice ili jedne SIM kartice i jedne memorijske. Sintetički testovi kao što su Geekbench i Antutu sugerišu da je ovaj telefon sposoban da ispuni većinu očekivanja prosječnih korisnika i moramo naglasiti da su ovo respektabilni bodovi u poređenju sa konkurencijom iz cenovne klase koja na ovom polju ne nudi ni blizu.
Međutim, iako sve zvuči sjajno i bajno, u praksi kroz normalnu upotrebu nije tako, a o tome ćemo nešto kasnije. Po pitanju konekcija, Poco M3 posjeduje skoro sve bitne, kao što su Wi-Fi Dual Band, standardni hotspot za deljenje 4G interneta sa drugim korisnicima putem Wi-Fi-a, potom Bluetooth 5.0, zatim infrared koji vam znači ako želite telefon da koristite kao univerzalni daljinski za kućne aparate. NFC nažalost nije implementiran, ali budući koja je ciljna grupa Poco brandu s ovim telefonom, verujemo da se većina neće žaliti na to. Za GPS pozicioniranje podržava signale satelita kao što su GLONASS, BDS i Galileo. Što se tiče konekcije na kabel, podržava i OTG, a zbog te podrške ćete moći da povezujete i druge uređaje kao što su miš i tastatura na primjer. Ekran je prijatno iznenađenje u odnosu na to šta smo zaticali kod drugih telefona slične cene, čak i kod nešto skupljih. U pitanju je dijagonala ekrana od 6,53 inča Full HD plus rezolucije i visokom gustinom od 395 piksela po inču. Reprodukcija boja je dobra čak i na standardnim postavkama, a što se tiče osveženja tu je očekivanih 60 Hz. Iskreno nismo očekivali ništa više na tom polju, a ne bi bilo ni realno. Maksimalno osvetljenje je 400 nita, što baš i nije najsjajnije kada je napolju vedar i sunčan dan, jer biste imali male poteškoće da jasno vidite ceo prikaz na ekranu. Taj problem je donekle rešiv kada u postavkama aktivirate Sunlight mod, koji će u tim situacijama podići osvetljenje za dodatnih 10% i popraviti vidljivost naravno. Kada se sve oduzme i sabere, Poco M3 na ovom polju se definitivno jeste u pozitivnom smislu odvojio od konkurencije, te će prosječni korisnici biti jako zadovoljni. Baterija je najveća koju smo do sada imali na našem stolu za testiranje. Kapacitet joj je impozantnih 6000 mAh, što je vanserijski za ovaj cenovni razred. Na našem testu neprekidnog puštanja video sadržaja sa YouTube-a, Poco M3 izdržao oko 12 sati, što je nekih 2 do 2,5 sata više u odnosu na konkurenciju. Podrška za brzo punjenje je simboličnih 18 W ako se uzme u obzir kapacitet baterije, te možete očekivati da će se ovaj telefon napuniti za 2 sata i 40 minuta. Podržano je i reversabilno punjenje, tako da uz odgovarajući kabel možete dopuniti i neke druge uređaje. Što se tiče punjača baterije, u pakovanju dobijate i strujni adapter od 22,5 W, što je opet više nego što daje konkurencija. Što se zvučnika tiče, Poco je opet nadmašio konkurenciju jer dolazi sa stereo sistemom, što je u većini slučajeva bolje nego jedan zvučnik. Da se razumemo, posjedovanje stereo zvučnika ne znači nužno i glasniji zvuk. U ovom slučaju dobit ćete skladniji zvuk, dobru jačinu, pristojan bas za svoju klasu i dobre srednje tonove, ali i nešto malo slabije više tonove. Sve ukupno odličan posao na ovom polju, pa hajde da čujete kako to zvuči u praksi. Poco M3 dolazi sa Android 10 i korisničkim interfejsom MIUI 12, a tu je naravno i Poco Launcher. Najgore smo ostavili za kraj. Optimizacija je blago rečeno loša u ovom trenutku, jer znamo koje su norme rada Snapdragon 662 čipa, kao i brze interne memorije UFS 2.2. Brzina rada mu zavisi od bukvalno random faktora, u jednom mahu radi bez greške, u drugom počinje da laguje i baguje. Multitasking je gotovo nezamisliv jer većina aplikacija pokreće se ispočetka, a ako zavisite od redovnih notifikacija bez dodatnih podešavanja za svaku pojedinačnu aplikaciju koju koristite, možete zaboraviti da ste u toku sa dešavanjima sa društvenih mreža i bitnih mailova. Bez griže savesti možemo reći da je softverska optimizacija kao da su se deca igrala sa softverom. Ovakve stvari ne tolerišemo. Hardverski značajno slabiji telefoni kao što su Samsung Galaxy A12 i Nord N100 koje smo nedavno testirali su se bolje pokazali na testu jer im je softver bolje usklađen sa hardverom. Sličan problem smo primetili i na starom dobrom Redmi Note 7 koji posjeduje stariji čip Snapdragon 660, ali imaju slične performanse, samo je 662 čip energetski efikasniji. Kako su update-ovi prolazili, tako je Note 7 sve sporiji i sporiji postajao, a sve je počelo od MIUI 12.
Ne smatramo da to proizvođač ciljano radi, kako bi naterao kupce na skuplje ili novije modele, već mislimo da u jednoj radnoj godini nepotrebno previše modela izbacuju, pa ne mogu dovoljno softverskim optimizacijama da se posvete. Pod hitno da izbace ozbiljan hotfix svih bugova, jer samo softver deli ovaj telefon od preporuke za ubedljivo najbolji telefon u svojoj cenovnoj klasi. Vidjet ćemo šta će nam doneti naredni update i nadamo se najboljem, a sada je vreme za test kamera. Poco M3 posjeduje triple sistem kamera, i to glavna kamera od 48 megapiksela sa otvorom blende od f1,79. Zatim, tu se nalaze još dve kamere od po 2 megapiksela. Jedna je makro, a druga kamera za merenje dubine objekta i obje su sa otvorom blende od f2,4, a tu se nalazi i blic. Sa prednje strane imamo 8 megapiksela kameru sa otvorom blende od f2,05. Kao i bezbroj puta, do sada, glavna kamera od 48 megapiksela uz pomoć Quad Bayer tehnologije spajanjem susednih piksela daje dosta bolje fotografije nego kada to radite u pravih 48 megapiksela. Naravno da možete fotografisati sa 48 megapiksela i to će izgledati ne tako baš sjajno svaki put. Dakle, 12 megapiksela fotografija izgleda dosta bolje, iako se prilikom većeg uveličavanja primeti nekada razlika u detaljima. Što se tiče detalja, oni su na zadovoljavajućem nivou, oštrine ima dosta, dok su boje možda za nijansu više naglašenije, ali nama to baš odgovara. Da budemo sasvim iskreni, u ovoj ceni zaista nismo očekivali ni približno ovakve fotografije. Da se ne lažemo, telefonu u ovoj ceni, sa modelom kamere koja je ista kao kod Redmi Note 9, ne može zaista skoro pa ništa da se zameri. To nažalost ne možemo reći u uslovima smanjene osvetljenosti, jer rezultati nisu tako sjajni. Dosta puta se čini da su boje bledunjave, ali opet nije zaista ništa strašno za one kojima kamera nije previše bitna stavka. Dobra je stvar što postoji noćni režim fotografisanja, koji dosta vadi stvar. Tačno daje više svetlosti koje su nedostajale prethodnim fotografijama. Što se tiče društvenih mreža, fotografije će izgledati sasvim dobro. 2 megapiksela makro kamera, koji kod većine nije ništa specijalno i umesto nje bismo više voleli da smo ovde videli neku ultra široku kameru, ali šta je tu je? Da li je zanimljivo igrati se sa kamerom dok jurcate sitne objekte? Jest. Da li je lako fotografisati s ovom kamerom? Nije. Stoga kao i svaki put treba će vam mirne ruke i dosta strpljenja. A što se tiče kvaliteta, ništa se ne razlikuje od drugih telefona sa ovom kamerom. U uslovima smanjene osvetljenosti, makrofotografije prosto ne treba koristiti bez blica. 2 megapiksela kamera za merenje dubine objekta odlično radi posao prilikom asistencije glavnoj kameri. Blurovanje fotografije radi dobro i mislimo da će svi biti zadovoljni sa portret modom. U noćnim uslovima se ništa lošije nije pokazala kada u kadru postoji više osvetljenja. Prednja kamera od 8 megapiksela zasigurno neće biti u samom vrhu, ali daje sasvim osrednje rezultate. Boje su ok, šumovi su prisutni, a dinamički opseg nije na zavidnom nivou. Portrait mod je prisutan. Može se desiti i nekada da vam iseče neki deo uveta ili kose, ali uglavnom radi kako treba. Što se tiče videa, Poco M3 može da snima Full HD u 30 frame-ova. Nije da smo baš zadovoljni sa samim videom, koji daje ne tako zadovoljavajuće rezultate. Ali čim se setimo njegove cene i ono što daju drugi proizvođači, odmah shvatimo da pored nižeg dinamičkog opsega i nedostatka detalja, a i elektronske stabilizacije, konkurenti ne nude ništa specijalno bolje. Te i ovde učinjen primetni budžetski kompromis, iako bi hardver ovog telefona mogao da podrži i 4K snimanje. I za sam kraj ovog videa želeli bismo da vam predočimo prednosti i mane koje smo mi uočili tokom korišćenja ovog mobilnog telefona. Stefane? Što se tiče prednosti, glavna prednost je njegova baterija od 6000 mAh, potom dizajn koji se značajno razlikuje od konkurencije iz cenovne klase, tu je naravno chipset koji je opet brži nego što daje konkurencija i naravno interna memorija od 128 GB. A još jedna jako bitna stvar, 48 megapiksela senzor koji posjeduje ovaj telefon je jedan od boljih iz cenovne klase, a on je isti kao kod Redmi Note 9, njegovog starijeg brata, da tako kažemo, koji je malo iskuplji. A što se tiče mana, same mane ovom telefonu je zaista jako teško naći, s obzirom da on košta negde otprilike oko 170 evra. Ono što smo mi baš mu uzeli kao manu jeste software, koji jeste malo bagovit, ali se nadamo da će u buduće Poco to ispraviti sa nekim updateom.
I to bi bilo to za ovaj put. Hvala što ste nas gledali. I nemojte zaboraviti da nas zapratite i na taj način da nas i podržite. Pozdrav! Pozdrav!